Pemirsa pandemi COVID-19 saning watesin parikrama taler mawasana majeng seniman seni tradisi Bali. Pesta kesenian Bali ring warsa kalih tali-kali dasa taler keandegang. Nanging rauhi mangkin kreativitas seniman Bali nenten kekaonang sangkaning pandemi, puniki kecinayang melarapan pewigunan selah tur galah sani kesokong teknologi. Rektor Isi Denpasar Profesor Wayan Kun Adnyana Mausang ring pemargin PKB Kaping Petang Dasa 3 warsani mangkin sampun kedadosang bukti yening kreativitas, inovasi, miwah jiwa semangat para seniman Bali kantun ageng pisan ring masan pandemi COVID-19. Pemargin puniki taler kacinayang melarapan karya-karya seni sani kaembasang. Dadosnyane karya seni virtual taler maduwe metaksu. Kreativitas seni sani kejangkepin teknologi molihang uratian samian angge seniman Bali, napi malih panglimbakan jagat kantun memargi sekadi mangkin. Punika mawinan samian para seniman ring Bali, mangdane anutin panglimbakan teknologi, sajroning medalang karya seni virtual metaksu. Ngelintangin seni virtual, karya kreativitas seni Bali janten sayan keapresiasi oleh krama ring jagate. Budayawan anak agung gede rake cumpu yening pandemi COVID-19 nenten sida ngaonang parikrama seni budaya ring Bali. Pandemi COVID-19 saning limbak ring jagate, pamekas ring Bali kejantenang nenten mademang seni budaya. Pet Prade wasanan kawan inucap kepanggih pastike sida ngereredang pamikukuhan kebudayaan Bali. Punika mawinan kewijakan Gubernur Bali sampun becik sajroning laksanayang PKB ring event tahunan sajroning limbakang tur ngelestariang seni budaya. Ya diastu nenten mesai sekadi kahanan sadurung nyane nanging kualitas kantun sida keraksa becik. Bali Pos nguningayang.